Yeah, namukana kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, generally speaking, of course, about album ya Bernard President, leyi nga ta va yi of course, the 27th of October. So, ndzi khale mi chat sweswi mi ni tivaka swona, like all the information leyi ni nga yi menemena ni yi kuma at least. Yeah, okay, a hi sunguleni timhaka ta yona album leyi. Album leyi hi swona i khale yi sunguriwile leswi mi fike mi swi twisisa like i khale ni twetiwe khale ku album se yi sunguriwile earlier in the year of course koko obvious ni nge twisiwi tinghoma a ni big fan ku twisiwa ti-big fan reason yo ka ni nga lava ku va big fan ya artist ku swi ta endla ku ni va biased ma yi kuma yena mhaka leyi so mina no va ni ri menemene ni va ni ri le tlhelo mara yona i khale yi sunguriwile ku hi information leyi ni yi tivaka earlier in the year so swi vula ku the group that even enough time yo va u kumeka a ri karhi a tirha na project leyi so swo ku hava ti-excuses ku hava ta ku a nga va na nkarhi wa enough so even na nkarhi wa enough ku va a tirhana na this album i khale guys i khale yi sunguriwile and I'm sure loko se va yenana va ya I mean like Bernard President na vo Dr. Shirimani se va tirhisana va reunite ani se album leyi ni sure ku sa yi herile maybe ku a ku xota swa ti-programming swa ti-mastering and stuff like that swi ya ntsena ni sure ku leyi a swi xota ma swo tala a swi herile ma yi kuma yena mhaka leyiwa so hence sweswiwa mi swi vona ku hi kho sweswiwa ku ndliwa risimu leri ku nga feature-riwa and Dr. George Shirimani se va represent mi nga mi swi vona ku na post yin'wana a yi posting Bernard President ni ta ni kha ni yi vekeleni kwalani as a screenshot leyi nga fika yi kombisa ku Zuva ra Kwekwe featuring Dr. George Shirimani and Rhangani yi ku i hiti xilo xexo so this track ya ha ku ndliwa sweswi ya ha ku ndliwa i yini n'hweti yaleyo sweswini October ya ha ku ndliwa this October this track ya ha ku endliwa sweswi ni nga ku vulavuleni this month yaleyi ya ha ku ndliwa this track ku va feature-riwa la so ku fika ku susiwa yin'wana track ni nga hlamusela ku track ya kona yi susiwini yi replace-iwa ku kota ku nghena leyi hi ku se ti-track sa ti helerile ku hi president leswi hi swi lavisaka swona leswi swi nga tlhe swi endla ku ni suggesta to big fan ku why va nga cheleteli hansi i ximusi ku album yi va yi lehina ni sweswiwa i online a ka ha tirhi ti-CD ngopfu leswi ni vula swona ku sweswi a ku na warrior space musi a va cheleteli ku neni ti-track va nga remove ma vona mara i ku ivi ya the big fan yi ni hlamusela hi ku ti-USB I mean na ti-CD ta ndliwa for some specific fans ti-CD ta ndliwa ni ku why ku fike ku ndliwa ti-CD so the big fan yi fike ni hlamusela ku ku na ti-fans to karhi leti mi kuma ku ti va ti kha ti lava CD hambi ti kha ti nga lava ku yi chayisa to lava CD njhe ku ti tshama na yona so kokwana vhele ti-fans ta hambana I'm not sure ku why va va kha va xava CD mara vona va kha va xava ku va tshama na yona ni zame ku na ku twisisa straight mara na yona big fan leswi nga ni hlamusela swona ku vo va kha va lava the CD va va na yona njhe just njhe so ni go all right it's fine it's fine so it's fine yaleyo hayi hi ta va hi tshikini yaleyo so beef yi kona hi Master T vhele Master T ma swi ta ku beef yini hi lava ku hi rilele ngopfu la ka channel ku president mara se ku ndleka yini yi nga ku humese October na hi ku normal a swi tivaka around this time a yi humesi beef so beef yi ndliwile a ni swi vurini ka yin'wana ti-videos already so beef yi endliwini guys leswi mi fika mi swi twisisa sweswo beef yi endliwini beef yi ready yi ready ya ha ku ndliwa futhi wala between September and October the beef ya ha ku ndliwa so mara I'm not sure if yi ta yi humesa president or kanjhani and ku na ti-changes so loko track leyi yo huma ya beef yi nge veka track 6 ku hi information leyi ni nga fika nyikiwa yona na swi ni hlamarisile ku swi ta njhani so yi nge vi track 6 loko beef leyi yo huma mi ta swona yi nge veka track 6 ku hi information ni nga fika nyikiwa yona unless ku fika ku na ti-changes mara based on the information leyi ni nga na yona sweswi i ku that track yi nge vi ri ka track 6 and additionally laya beef liya yi ta va yi ri na ku cincanyana ku nge vi liya hi tivaka ya president yo yi leha yi ze ku 20 something minutes yi ta va yi komisiwile hi leswi ni nga hleveliwa sweswo so hopefully it's the truth hi leswi ni nga hlamuseriwa swona so mina no mi hleva leswi ku ni nga byeliwa swona ma yi kuma yena mhaka leyi so obviously ni nge swi verify mara hi leswi ni nga hlamuseriwa xiswona
hi big fan unless even yo big fan vo yi hembela va ka u n'wi hembela loyi a kota ku ya nyika master T information yin'wana yi kota ku hemba ni hongwenya mara I don't think nga kha ku hembiwa yes beef yi kona so beef yako ku ya beefiwa mani ku ya beefiwa Mr Post hi swo sweswo ku ya beefiwa Mr Post wun'wana u nga tlhela va vutisa ku what about the other artist ku hi information leyi ni nga na yona sweswo ni tivaka ku ya beefiwa Hosi Ngove ka beef and the track ku na track yin'wana guys ni la ku vumba nje a ni byeriwangi ku yini track ya kona ya beef mara probably nga vula ku leya Mthontolovhani ku nga va ku ri yona beef track ya kona ma swi ta one la sweswo because loko yi fika yi posta Dangly ya Mthontolovhani a ku ri after loko yi poste Hosi Ngove of course a kha a tsutsuma mi nga ma hleketa kha a tsutsuma na sweswo swo va inani a catisiwa and stuff like that even then if I post on this track so probably ku ta ku ri yona i beef track ya kona li ma yi kuma yana mhaka ya kona so there is a high possibility yo hi yona beef track li so obviously ko va swilo leswi ho speculate ku ze ni vule ku swilo leswiwa laha kahle ko ta ku ta vulavuriwa like in general ma yi kuma yana mhaka leyi we are speaking generally which means the video does not have facts who speculate maswito mo swin'wana ku speculated I'm not even sure so ni nga hlaseriwi ko vulavuriwa nje general speaking at times swi kahle hi pfa hi vulavula general speaking na ku ka vlog leswi ni taku sweswo vhele vhele ma yi kuma yana mhaka leyi yeah and then se ya ka December so ya humesa hi December ku hi sweswi leswi ni tivaka swona there are no plans for President Mayengani ku va yi humesa album hi December ku ha ti-plans ma vona nyana so swi vula ku n'wina as the big fans ta Bernard President mi fike mi rila swinene at least mi kombela single ka December leswi mi nga ta vula swona ku zamani ku va mi rila ku mi kombela single hi December so single ya kho mi kombela ya njhani single leyi mi yi kombela ku mi kombela single ya beef mi kombela single ya beef why ni ku mi kombela single ya beef because swi obvious guys swi obvious ku Mr Post diya ku beef hi December Mr Post diya ku beef swi obvious swi obvious guys swi obvious diya ku hlaseli diya ba Dr Joe ba Mr di ba na se va ra Rhangani di ba na Benny Mayengani mara loko ni swi langutisini ku ya boha ngopfu inani Mr Post I mean sorry man ku ya boha ngopfu la Dr Joe Shirimani na se va ra Rhangani why because va di betraying swi vheta swi ta swilo leswiwani a swi nga se ni tela ku kambe ni fike ni lwala hi swona va di betraying so va betray Hosi Ngove njhani hi Master T or ho jamuka a ni ku jamukeni Mr Post was betrayed patu leri hala already a hi ri tirhisini so ku hava need yo ina ha ri tirhisi so we'll turn here so hi le D1 I forgot to even siku hi le kwini kwala na hi le D1 lava ya ku Rhangani because va ti betraying because Dr Joe Shirimani na se va ra Rhangani na Mr Post a va tirha swin'we ka team Shirimani the whole purpose ya team Shirimani a ku ri ku va yi lwisana na Benny Mayengani na se va ra Rhangani yes during that time yes hi leswi a swi endlisa swona a ku ri yona whole purpose ya vona loko va fambisa sweswi as a team Shirimani ma yi kuma yena loko yi kha yi lwa na Black Poison ma yi kuma yena mhaka leyiwa so Mr Post titwa byi ri betrayed loko I mean like Dr Joe Shirimani yi fika yi jika like a swi make sense like it does not connect that they continue so that's how initially things were even then of course swi toko se va ra Rhangani na Benny Mayengani the president va tlhela va holova na yona se va ra Rhangani na yona yi tlhela yi fika yi famba yi tlhela ya fika yi connecta na Hosi Ngove na Dr Joe Shirimani ku va ku ri team Shirimani ya nyuwani ya kona hikuva ni team Shirimani yo sungula a ku va ku ri Mr Post Dr Joe Shirimani like hi vona a ku ri ti-main ngopfu mara loko se yi tlhela yi continue team Shirimani mi kuma ku se ku tlhela ku connecta na se va ra Rhangani hopefully mavito lama ni bayizisa loko mo ni bayizisa sorry guys swa bayizisa swa mavito loko hi swi katsa ka swilo swa ti-team ta kona I'm sorry if I made an error there it was not intentional kambe hala ku na xikolo ni nge lava ku hende during that time ya xikolo so a hi jike
Ai jiki. No. So the same person who fana vo sivera press Rhangani na Dr. Joy Shirimani va nga tirhisana na Hosi Ngove obviously. Hi vona ku tlhela ku va ku ri vona va tlhela ku va fika va dijikela in some way. We can say so ku ri vo dijikela one ku vo dijikela. Oh come on guys, sweswiwa twana mi tirhisana swin'we sweswiwa mi lwa against a certain person. Loko se mi vona ku munhu loyi a mi pfuna ku va mi lwa na that certain person i fambini mi tlhela mi jika mi famba mi ya ka that person loyi a mi lwa na yena loyi mi nga pfuniwa ku mi ze mi kota ku va mi ri na power na n'wina against yena mo swo ka swi make sense. So swona swi va nga ta biferiwa swona Dr. Joy Shirimani na sivera press Rhangani sweswo so va di betrayini Hosi Ngove after loko di va lwerini against the president di tirheni na vona hinkwavo already as indicated here kokwani team Shirimani loko yi sungula obvious lama sunguleni a ku va ku mi kuma Dr. Joy Shirimani na Mr. Post in that way ni nge va hlayela van'wana ni hlaya ti-main ntsena sweswi naswona team Shirimani yikulu guys come on ni nge va hlayela van'wana ni nge hlayi vo exikoko a na ku nyadya vanhu but you know the other ones. And then from there ku tlhela ku ya connecta sivera press Rhangani ka team Shirimani after loko of course sivera press Rhangani yi hambane na banner president leswi nga va ya swi endlisa swona vona so hi leswi Hosi Ngove di nga ta di kwatele swona so hence I'm saying ku singeli yi nga laveka ku beni va nga a bifa na yena a bale yo leha liya swi nga va swi ri way too much balanced ka music na hina hi rhandza ku beef hi ta benefit hi ku vhele na mina ni fike ni kha ni vulavulela ngopfu hina hi lava ku beef yi kota ku yi ri balanced because loko Hosi Ngove di badi ri one didlela mina na ku tiva loko Hosi Ngove ku fika ku va ku ri do di beefa ku di ri 1 December and then album ya Dr. Joy Shirimani yi ta ku ri ya normal yi nge lungi. I don't think va ta lunga swo fa swi endlisa sweswo Hosi Ngove di ta di ku as long ka project ya Hosi Ngove ku tirhe DJ Gift na Mpanyazi yi nge lungi loko swo fika swi endlisa sweswo va fika ku vona va nge beef vona va ta hi as team yaleyo vo ku ri Dr. Joy Shirimani press Rhangani na Mayengani hi December obviously hi kona ku ta kha huma project ya Dr. Joy Shirimani so sweswo swi nga tlhela swi va swi mi kuma ku swi va onhela swinene before the baggage cage phela hi leswi race yi endlisiwaka swona u sungurisa ku yini it does not matter but how it ends hi swona swi matteraka sweswo hambi swona le bolweni team yi nga sungula yi kha yi nga dlaya yi nga tlangeteli swona tlangeteli swona or yi defender way too much fana na Chelsea khale mara loko se ya ku chayeni va fika ma ba 1 goal ma wina 1-0 na Kaizer Chiefs a yi hamba yi endla sweswo khale ka ha na Baxter a ku endlisiwa sweswo loko ma ze ma kora goal yin'we a ku defendiwa why so it does not matter whether i tlangetaka the whole game what matters i ku how did it end loko i wina i winile so hi leswi Hosi Ngove di nga winisaka swona sweswo ku loko di va di ri ha challenge ka December di bini and come on guys mi nga phikizanisi Dr. Joy Shirimani na Mr. Post so swi nge it won't be possible na ku mina my understanding ku Dr. Joy Shirimani yi nge pfumeli ku va na beef ka album ya yona yi nge pfumeli di nga yi dlaya beef Hosi Ngove ka hi 2025 yo pfumela sweswo ya swi tiva yi nge pfumeli vona nyana so loko va yi kha yi nga pfumeli swi va kha swi endlisa swi antswisa ku yi nga heteleli va yi rhunga ku hundza mpimo ma wena mhaka leyi I think hi vulavurini generally guys sweswi mina ni tivaka swona you can even state your perspective ma nga vula ku mi pfumela na mina na guys ka perspective leyi ni nga ku yi andlaleni la yo at least Mayengani should release a beef song in December mi nga vula if you agree or not it's up to you vele oraya so hi sweswo hi vulavurini one thing ni rivala is major point yeah so Hlavu hi yena nga dominate swinene ka that album which is good dominating swinene
Hlavu ka Chachana one already I hear an album shock very very mangam situation obvious loko I hear an already shock aku Hlavu yang dominate swinene ka Chachana of which I think it's a good thing swi kahle loko va ku ri yena Hlavu a nga dominate ka Chachana because a nga kota ku va ta na sound ya new hi leswi ni twisaka swona a nga kota ku ta na new sound mi nga mi swi twini ka album ya Flora la Hlava a ri kona ku va ku na new sound ne ka Severa Press Rhangani ku va ku na new sound mi nga mi swi twini na n'we a byi swi ni ta ku hala na hala ni so vo Dr Joe Shirimani na Severa Press Rhangani yes swi kahle va va dominate ngopfu ka ti-mastering swi ta va kahle that way hi leri patu leri ra hina I think we're done guys kahle ka swinhu ku mi westela nkarhi loko na ha continue sweswi because the video is actually done it's complete so hi leswi ni tisaka swona Hlavu yi nga dominate ka Chachana lava va fika va endla ngopfu swa mastering obviously because va ha ku nghena sweswiwa so hopefully va ta tlhela va nghenela ka ti-previous tracks leti nga endliwa I hope ku na kona ka those tracks va tlhela va fika va nghenela ka tona I been and pause I saw some people yeah as already stated I hope so loko ri tifayile a ta ha ri kona yi ri kahle kuma ku ya kota ku va yi tlhantlheka kahle va fika va tlhantlha those files va tlhela va meka sure ku va ti mikisa va tlhela va ti mastera Dr Joe Shirimani leti a ti endliwini na tracks leti already a ti endliwini leti already a ti endliwini ha issue ku va nga nghenelela le ya xikolo xa ka Tembe le va nga fika va nghenelela va meka sure ku things agreed swilo swi va swi lunghisiwini la and stuff like that so ta kha hi voni swona swi ta kha swi fambisa ku yini so hopefully ku ta kha ku huma ti-hit leswi mina ni hleketelelaka swilo loko swi nga fika swi endlisa sweswi swi nga va swi ri kahle loko swilo swo fika swi fambi hi ndlela yaleyo mavona I think we're done actually we're done we are done ni musi loko na musi wun'wana bohaku laha no mi komba sweswi ni ri ku mi komba patu rin'wana ra shortcut ro mi kuma ku a mi lava ku famba hi ndlela leyi hinkwayo phela hi va se hi fikeni Giyani loko hi ze hi va hi ri laha hi fikeni Giyani guys so na loko hi connecta patu leri mi kota ku swi vona mi kota ku dyondza display ni sure ku vo tala se mi nga famba ndhawu leyi guys leswi mi va ni kha ni mi kombisa swona futhi mi va ni kha ni mi kombisa mapatu lama simple ya kona so sweswi no ku dzikeni nyana ni karhele loko ze ni karhele ni ba ti-shortcut ni nge swi koti I want so ho connecta la mi ri vona patu leri ka Tembe hi nga ri tirhisa ngopfu hi heta ku ta ku nga na nido ya hala na hala leswi no ndlela va lava ngopfu ti-long video so ni sure ku van'wana se mi ta mi nge must thi hayi se hi dyela nkarhi wena hi tweni mhaka ya wena hala ha voni so na swi tiva ku va kona lava tsakelaka va kha va vona ku ti fika na hala so ni ndlela ngopfu vona la ku va kota ku vona xitori n'wananga dendere n'wananga de loko sweswi nge swi koti wa lo a jiki laha mani va ta famba va hi chavisa mani i shortcut njhani ku fambi hi movha guys leswi ni chuhise wani ni va ni khome foni so and this is the latest amaroko wow swi movha yi nga yi kulukumba i amaroko leyi ya kumaku guys that one swa hi xanisa man the latest one leyi nga buildiwa ka platform ya Ranger and the latest Ranger patu leri vonini guys na ha continue ni karhele mina ni karhele no khomela foni no ze ni jumiwa ku hala molweni hala na ha ku lava